Good evening, whakalawhalahia tu hana I hara tola tau wala tala te tupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Koe aho nei kua whakakise nā kai whiawhia e wholo ta manautu he tau pisinisi he motu ha koe tau tupe lawhi ki lunga kua tu tongi ha koe tau whakahaoloanga fōu e whale tupe Kiwi Bank. Ko pehe mai whalu I alo tolu ke he mga whakapā ne kua hawhangi e tau pepa tupe mai tau pisinisi nā kai whamahino e tau interest po ke tau tuku hau ne kua manaki ke to tongi. Koe mga ho ne kua maua po ki kisia tau pepa tupe halau tolu kua kisia e lahi he tupe ne kua utakehe moe lahi mahaki ke he halau tolu a kisianga. Ne pehe mai foki koe ha tupe ne kua molea e hau fulmalima e awhita ala kua lalawhi atu ki ai poini ua fulmalima e pasene. Ko kisia e lahi mahaki tau tupe kua utakehe mai he tau pisinisi nei. Kai pehe mai e te kitaki e whale tupe nei ko Natalie Hurley to lali whakalahi ke whai whakatokaanga mai matutaki ki he halau tolu a ofisa I Wellingtoni ke liua ki tau tupe nei ke tau pepa tupe he tau pisinisi. Kua nā kai mai ke moa e whatutalaanga mo ia ha kua lawe he lali ke langmatai atu ke he tau huhu mo tau manako mai he tau pisinisi ke whamama e le kua nei kua tupu. Kai ke ni kua whai mena kua nā kai hoko sia po ke māma kua lata ke watu ke whakatutala mo lo tōle whale tupe Kiwi Bank I alofi. Tō whai whakalaulahianga ke wala tala nei ke tau ahu I mua. Ko he malikisi ha ke he tau tupe ta mamatua whakau he motu pehe e whakatawhano nā kai fō e whikau nei tunga ko longona ke whanoanga he tau lilifu e ke pule he motu ke whai tau pamale ka kua lata ke tau se whakainene mai kumikumi e tau puhala ke whakangahuaki. Pehe lilifu palimia he motu ko toke tālangi pese ia kua whai matakupu pulenga kua whakamoli he whano ke pule whai whakatoka ngā hua ngai e whakatiwhano ke lata mai matakupu nei. Hei e whakatakataranga e whakatawhano ni kua whita he whakailoa ai ke lata ai mai tau tutungi tau tangata. Si tunga ni hilo im tūru ko mina hei e whakatakataranga ni tau si e ke tutungi ai whaang fulu paseni ke malikisi a ke lunga. Ai whaang he whakatawhano e mga ka mole. Si ke tau si he whakatawhano tutungi ai hafa. Ko e whai e mina kia ai whakatawhano ai mina ke lali ke tau si ai hafa ne tai. Nā kai mua muka te mana ni, si koe pohara ni kua nōna whakatawhanu ki whakatutala e whakatawhanu ni sila. Ke tausi tau tūlu i tau whakamena tunga i no tausi transformation ke uta e wharu a whaai ngā hua. Ke maiki ke tau tūlu ke laumatai e ki alo tūlu ke uniuni haki te tupa ua, uniuni hifi te tupa whakamari. Whakatai o tue ke bond store e mga nei, ko uniuni haki te alo tūlu te tupa ua, mai he volisi o awhi tau. Ke he se ke $1.5 million he tau. Si ka eke ko pihia, ko mina whamahani alo tulu i te toki mai uese o awhi tau. Ke whakatawhana nui, ka eke ka haa kua manuina pihia. Ko ringo manuina haka te ka haa alo tulu te tupu mo ke tulu si o awhi. Se ke whai se o awhi tau. Si ke to mana ia he whakatawhana ni o nonu ke koe maikina kai. Ke tau si ai. Ko tau manako he whakatawhana kua lewa fōki puleanga ki ai ke he tau kua mole ka koe kumikumianga ke lata mo tau tupe. Koe whakahoranga ni, kua lewa te e manako mo tau si e whakatawhana. Hai iei e puhara ni whai muitua e whakatawhana iei he mga hone. Pese ni e ho haa mai whalu tangata ke behe kua lati o unione hake. Koe puhara ke moua ke tupe ke tau si ke te whakau ni. Neukai, asi pihia, are mai ko moka pihia. Kua lata te ka hake tau si te mahara ni nono fwoi wharu lilifu. He tōna whaa tokorunga ni. Hako mai moka rahi alo tūru, wharu mga ke me une hake tau si pihia tau si pihia ko. Kaka mahana na nofo i alo tūru ke he loto. He whono iki pure. Ai tau si lotu. Si ka mene hangara ma hu e wharu mga. Moka kahi ki sia mga ne. Uka tau mga hia. Nera nofo e aro tu. Ki loto he whono iki pure ne. Koe tau anoanga he whakatawhana mga nei, kua lata ke kau whalataha, ke tau hiki kianga ke lata mo mitaki, e tau tangata osi he mutu. Koe taha pulotu ha niue kua tuku atu he whakatawhana niue hana a hingoa, ke lata mo e punga hua takitaki he tahamda kaulahi at the Pacifica koe Secretariat of the Pacific Community. Pehe lilifu palimia ko toke tā lahi e whia hana ke whailoa ko tukutua I he whakatawhana hingoa he ke kāwha ko Colin Tukuitonga, ke motukitaki am te kau SPC.
Toko ua e tangata po to hingoa ko tuku ke lata mo punga hua nei ko e ke kafo ko tuku i tonga mo taha tangata fisi. He lilifu pale mea ko a whai whakatu talanga whokia ia ke he whalu motu ke o moi hingoa he pulotu nei mai Niuean. Ko e ke kafo ko Colin tuku i tonga la he pulotu hana ngā hua whokia ia ke mtakau he lalo langi ko World Health Organization. Bihia ko te kitaki ki Ministry of Pacific Island Affairs si longa lahi atu whoki tonga ho mitaki hana ko tause ke lata mo tau malolo sino he tau tangata Pasifika. Ko ia nei, whoki ko iloa lau lahi he tau Niuean i Niusilani moe motu, a ko ia nei taha ne kamata e taunanga tufunga motu ha Niuean. Koe mtahiku he whahi tapu kua mole ne vili moe whiwhilia ko misi fō ke kui e tau whanau ki haonga pulotu atu Pasifika tonga ne kua whakako i Niuean. Koe ko misi nei kua liu whawhangu mai moe whiwhilia lau tolu ko hoko atu a Cruziandra pihingia mai boze ke te kitaki, hana hangai ko Jason Sakalia mo tohi kupu lebe ki tupi ko Trina Kaiuha. Koe ka hua he ko misi nei ke mai ke hukui te whanau mai Niuean ke iloa tau manako halau tolu ke whakaholo ki moe tau whakakoanga whakalau lahi halau tolu ke hoko atu whoki ke tau whanoanga ke he mtapoto aonga i Fisi. Ne tala hau he takitaki fō koe manako halau tolu ke whakahoho ke tau whanau ke ono mai manamanatu ke watu ke whakako ke USB kai nā kai whamahau ni ono anga ke watu ki Niusilani. Ko manako whoki alau tolu ne whakaosi tua e tau aonga ke tau ngako mole ke liliu atu ke maua e tau whakakwanga. Mo e tau whamailonga ke langmatai halau tolu tau manako ke lata mo e tau mui ngā hua. Koe taha mata kupu ne kua hake mai whoki hako e tupitupi he tau whanau aonga ni kua katoa toa e tau whakakwanga NCA level ke tolu aki, ha kua oatu ki he USB, mo e kua tause foundation kai kua whitai ni e tau whakakwanga ia ki he tause ki he NCEA. Koe komisi nei kua lata ke vili ki tau takitaki, tau takitaha kai otani ki he tau whiwhilianga he tau whanau ni oatu he USB. Amana ki ke mono e nei tau ngā hua halau tolu ia ke holo ki mua e tau mui whakaako mai anga pulotu he atu Pasifika tonga. Kua kamata tua e whakaholo anga tau whalala kua manaki ke whetoko ke Miss Niuean, Miss Teen Niuean, ke he taha whakaholo anga ke a whlaile mai aonga tau whanau i kiki. Kua e whakaholo anga ia whoke whahi malolo sino ke lata mai aho nā kai ula tapaka, ne kua tuku atu ke ingasia, e tau whalala moe langmatai ke whakako e whalu a tau whakahoho ke tau whanau, ke kalo ki he mai he ula tapaka. Lahi e fulufolola kua taki ua fulu minisi e tau mtakau, to mai ki ke whakata e tau alangatala po e tau whakahoho ki sia ki ula tapaka. Koe whalu kua tālanga e tau tala kuku, tau kōri, po ke tau lolongo hangau ki he kelea he tapaka. Koe taha ki whangamui ku whoki mai he takitaki whahi malolo sino, mo he kui ki pule whahi malolo sino ne kua whakako ki tau whanau, nā kai mitaki ula tapaka, e tō kelea ke lata moe malolo sino moe wholinga he tangata. Koe taha whakahaoloanga whoki ke lata me tau whanau whine, tō kamata e tau siwianga ki aha whlaile ke Commercial Centre, mo e tau whatata mo e whakahaoloanga Miss Popularity, ke vili mo e whoki tupe e tau tangata. Koe aho ne whakamau koe aho ke he towhia ha mutalau, nā kai toko longa kua uatu ke he towhia ha kua lahi e loka e tahi. Koe tau matakai nanga kua hiohi ke aho mo e whamahani ke uatu ke hika po ke whangata, mo e uatu ki moana, kua kisia lahi alau tolu ke uatu ni mo e whia, mo e tau ka pisinga he maanga mo lau tolu ke uatu ke uruwehi. Pese kua nā kai mitaki e tahi ke loka kisia e whia he tau tangata, ke whakatau e tau kai lolo he tau matakai nanga ha mutalau. Amana ki ke milino e tau kahau ke lata mo tau ngahua he maanga ki he towhia. Ke whakahiko e tau malatala te tupu ke lata ia mo e awhiawhi nei ko e langa pasikala ta holi ke Rally After Rock ne tokolonga tau tonga ko hoko mai pauaki ke he motu mai he tamutu kehe mo atu ki Niusilani ke whetako ke he langa pasikala mahuinga nei ha Niuean. Pese kua tokolonga koe whāni e toa mai he motu ko hoko atu ke whetako nei mai he tolungu fulu kua whetako ke hea Kua ia e toa kua kautū ke ono fulmatolu puini le mo fulmatolu minisi ko Simon Yates.
Ko ia foki ko moe pale puwakalele toka noa moe amana ki ke nā kai whaitutongi foki a ia ki he langa paskali tau ua whi hong fulma whaa. Ko te tangata kua tua ke langa Toto ko he whangi ki he tau tangata taane tu ua a John McGregor mai I Mutalau. Moe tu lā koe onongu fulma whaa puini walu fulma ua e minisi tu tola Sebastian, onongu fulma 5.88 e minisi hana. Koe tau whiwhene koutu a ia ko koutu he tau ko moale ko Andrea Livingston, mai onongu fulma hiwa puini hongo fulma 5 e minisi tu ua e tau ka pistenga hana ko Catherine Hephurst, moi whitinga fulma ua puini wha tolu e minisi tu tolu a Wendy de Ma, moi walungu fulma walu puini onongu fulu e minisi. Ko lau tole tau toa malolo mai he waha koutua Mark Holmes, moi onongu fulma whitu puini wha 5 minisi, he tula hana tu ua Steve Newport, moi whitinga fulma ua puini walu minisi, tu tolu e toa laka leke motu ko Ellen Tano, moi whitinga fulma wha puini whitu 5 minisi. Ko lau e tau whāta mui koutua Max Dixon, moi hewonga fulu minisi, tu ua e taha whāta mui hane weko Arton Seos Kefu, hewonga fulma hewa minisi. Wai pukipongi a pongi kua manaki ke whailanga paskala, ta holi weko he motu kua manaki ke kamate hawhi matola fitu, ki mua he ofisa tulisi, moi weko whakamua ke whahaitonga he motu. Ole atu whoki alau tole ko misi ko tau se whakaholanga nei, ke tau tangata he motu ke mailonga e tau whakaholo ke pungipongi a pongi ke lata ia moe langa paskala nei. Hana tau tola tau wala tala tutupu ke lata ia moe awhiawhi nei, no wha moe mawhala.